Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 18. Saul ʋã ŋu David. Esi fia Saul wu eƒe nuƒoƒo kple David nu la, Yonatan kpɔ David eye eƒe nu nyo eŋu ale gbegbe be wòlɔ̃e abe ya ŋutɔ nɔvia ene. Saul na David tsi egbɔ tso gbe ma gbe eye megana wòtrɔ yi aƒe me o. Yonatan ka atam na David be yewoanye xɔlɔ̃wo ɖaa elabena elɔ̃e abe ya ŋutɔ ɖokui ene. Etsɔ awu ʋlaya si wòdo, eƒe aʋawu yi kple dati hekpe ɖe alidziblanu ŋu nɛ. Fia Saul na David tsi Yerusalem eye megaɖe mɔ nɛ be wòatrɔ ayi wo de o. David zu Saul ƒe kpeɖeŋutɔ tɔxɛ eye wòwɔa dɔ sia dɔ si wòde asi nɛ la nyuie. Saul tsɔe ɖo aʋafiae ɖe eƒe aʋakɔwo nu eye nu sia dze asrafoawo kple ame bubuawo siaa ŋu. Esi ŋutsuawo trɔ gbɔna va aƒe le David ƒe Filistitɔ la wuwu vɔ megbe la, nyɔnuwo tso Israel ƒe duwo katã me be woado go fia Saul. Wonɔ ha dzim, nɔ ɣe ɖum. Wodzi aseyetsohawo ɖe asiʋuiwo kple kakoguiwo ŋu. Esi wonɔ ɣea ɖum la, wodzi ha be Saul wu eƒe akpewo, ke David wu eƒe akpe ewowo. Saul do dɔmedzoe vevie elabena hagbe la mevivi enu o. Egblɔ le eɖokui me be, wotsɔ akpe ewowo na David, ke nye ya akpewo koe wotsɔ nam. Nu kae gasusɔ nɛ wòaxɔ wu fiaɖuƒe la? Tso gbe ma gbe dzi la, Saul de asi David kpɔkpɔ me kple ŋuʋaʋã ƒe ŋku. Esi ŋu ke la, gbɔgbɔ vɔ̃ aɖe tso Mawu gbɔ ɖe fu na Saul eye wòde asi nuwɔwɔ me abe tsukunɔ ene. David fa akɔ nɛ tso kasaŋkuƒoƒo nɛ me abe ale si wòwɔna ne gbɔgbɔ vɔ̃ la mena eƒe mo dze anyi o la ene. Ke le ɣeyiɣi sia me la, Saul lé akplɔ ɖe asi. Saul gblɔ le eɖokui me be, matɔ akplɔe, amimi ɖe gli ŋu. Eda akplɔ lae zi eve ke David ƒo asa nɛ zi eveawo katã. Saul ʋã ŋu David elabena Yehowa li kple David hegblẽ eya Saul ɖi. Ale Saul megaɖe mɔ be David nado ɖe yeƒe ŋkume o. Eɖiɖii, meganye aʋafia o, ke boŋ etsɔe ɖo asrafo 100,000 nu. Ke nuwɔna sia boŋ gana amewo gakpɔa ŋudzedze le David ŋu wu. Ke nu sia nu si wòwɔna la dzea edzi nɛ elabena Yehowa li kplii. Saul de dzesi David ƒe dzidzedzekpɔkpɔ. Nu sia na be wògavɔ̃na na David wu tsã. Ke Israel kple Yuda blibo la lɔ̃e elabena enɔ ŋgɔ na wo le woƒe aʋawɔwɔ me. Gbe ɖeka la, Saul gblɔ na David be, mele klalo be matsɔ vinyenyɔnu tsitsitɔ Merab na wò wòazu srɔ̃wò. Ke gbã la, ele be nàfia ɖokuiwò abe aʋawɔla nyui aɖe ene to Yehowa ƒe aʋawo wɔwɔ me. Saul gblɔ alea elabena ebu le eɖokui me be, maɖoe ɖa wòawɔ aʋa kple Filistitɔwo eye mana woawui. Esia anyo wu be nye ŋutɔ mawui. David gblɔ le eɖokui me be, ame kae nye kple nye ƒome kpakple hlɔ̃ nye le Israel be maɖe fiavi? Fofonye ƒe ƒome mele ɖeke me o. Esi azã la su na srɔ̃ɖeɖea la, Saul tsɔ via nyɔnu la na Adriel, ame si tso Meholat la boŋ wòɖe. David ɖe Saul vinyɔnu Michal. Le ɣeyiɣi sia me la, Saul vinyɔnu Michal lɔ̃ David eye esi Saul se nya sia la, edzɔ dzi nɛ. Saul gagblɔ le eɖokui me be,
esia nye mɔnukpɔkpɔ bubu nam be mana Filistitɔwo nawui. Ke gblɔ na David be, àte ŋu anye nye toyɔvi faa elabena matsɔ vinyenyɔnu suetɔ na wò. Saul bla nu kple eƒe amewo be woable David be fia la kple yewo sia yewolɔ̃e ŋutɔ eye yewobu be anyo be wòalɔ̃ ɖe susu si fia la do ɖa la dzi eye wòazu fia la ƒe toyɔvi. Ke David ɖo eŋu be, aleke ame dahe abe nye ene, ame si tso ƒome gblɔe aɖe ko me la, ate ŋu akpɔ srɔ̃ɖenuwo ana ɖe fiavinyɔnu ta? Esi Saul ŋumewo gblɔ nya si David gblɔ la, Saul gblɔ na wo be, migblɔ na David be srɔ̃ɖenu si medi tso esi koe nye Filistitɔ 100 ƒe aʋanuyiwo. Hlɔ̃biabia nye futɔwo koe nye nu si mehiã. Ke tame si Saul ɖo lae nye be woawu David le aʋa la me. Nya sia trɔ na David eya ta hafi ŋkekea naɖo na srɔ̃ɖeɖea la, David kple eƒe amewo yi ɖawu Filistitɔ 200 eye wòtsɔ woƒe aʋanuyiwo yi na Fia Saul. Ale Fia Saul tsɔ via nyɔnuvi Michal na David wòɖe. Esi Saul kpɔ ale si Yehowa nɔ kple David kple ale si ameawo katã lɔ̃e hã la, egavɔ̃ David wu tsã, eye eƒe fulélee nu ganɔ sesẽm ɖe edzi wu gbe sia gbe. Ɣe sia ɣi si Filistitɔwo ho aʋa ɖe Israelviwo ŋu la, David ƒe aʋakɔwo ɖua Filistitɔwo dzi wu Saul ƒe aʋakplɔla mamlɛawo tɔwo. Ale David ƒe ŋkɔ ɖi hoo le anyigba blibo la dzi.